Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالث الدعوة إليه. طيب. يقول المؤلف رحمه الله الثالث الدعوة إليه. So nakatanain mas'alah thaniya iwan mas'alah al-ula iwan thaniya. Ikarwa mas'alah iwan ay panagnan mas'alah iwan ikarwa mas'alah. Amun ini ilm iwan sin al-amalu bihi. Biaun ikatu mas'alah na kita amuna inu ad-da'watu ilaihi. Ad-da'watu ilaihi. Ad-da'wah aun siya syurut. Ano yung mahal sin da'wah? Pagpasampay sinakama. Bangka aun na ilmu salta na kihanggaw taan mo na ilmu mo, nahinang mo na bangunin kaya pangadyan mo, hindi ka to suway mo na ipasampay bangunin kaya pangadyan mo. Suway may pasampay. Amo ni pagyaw magdawa. Na yung pagdawa lidawati syurut. Hatungon sin dawa aun siya syurut. Iwan dawabit. Suway siya ini maakad. Iwan suway siya to dini mahinang in syurut sin da'wa ini. Panaglaan syurut sin da'wa an takuna ad-da'watu khalisatan liwajhillah. Suway in da'wata tumindog aka ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na? Bangkita na nga jikar na sin Allah. Demikian bang kita magpasampay sin ilmu sige pangadyan ta. So ini sabkar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod kar na ulo ang ulo. Awakto ko maghindu, awakto ko magpasampay sin agama. So siya ulo aw ka ikhlas pa to Rabbul Alamin. Sarta asani ikarwa syurut sin da'wa an takuna ad-da'watu mabniyatan 'ala al-'ilm asy-syar'i. An takuna ad-da'watu mabniyatan 'ala al-'ilm asy-syar'i. Suway in da'wa yaun siya timitinggil ha ilmu. Hatina yung tao magpapasampay suway siya na ilmu. Di man jay magpasampay inwayro na ilmu. Faqilu syai la yu'ti. Inwayroon diara di siya magdumihil. Inwayroon pagkaon di siya makapakaon. Inwayroon sin di siya makarilsin. Demikian inwayroon ilmu di siya makaril ilmu. Okay na? Nasuway inda'i in magdadawa in magpapasampay suway siya na ilmu. Amat ini karwa. Ini katu an takuna ad-da'watu bil hikmati was sabr. Suway in da'wa syabab suway siya aun kasabar iwan aun siya hikmat. Suway bang ko da'i suway ko masabar sa mayta in pagda'wa aun siya tutukasan. Nasuway ko mahikmat magwisara. Bukod ko makasla di man jadi pagamahan magdulong kay mo. Ari man jadi unon pagamahan. Suway ko bukod makasla, suway ko mahawon magwisara. Okay na misal lang ta makasla. Dali man jadi mo magtuy mo baliunin pangatayan nila. Di man jadi biyad. Di man jadi magdulong haram magtuy ato bid'a magtula. So yun hanunod magbisara. Amo tinikato. Suway in da'wa kilala mo rasing kasabar iwan sin hikmah. Ini katu kaupat amo ni kay napusan syurut sin da'wa an tatimma mura'atu ahwalil mad'uwin.
suway mo kita uning kahalan sin tao di awahan mo. Bangsa pa may tao di awahan mo yaon, kasampayan mo sinaka may Islam, di magpupuasa, nasuway mo sila patumtuman sin, kalgaan si pagpuasa. Okay na? Bangin tao di awahan mo yaon, di magsambahayang, nasuway mo sila, patumtuman sin, kalgaan si pagsambahayang. So, may explain ka nila. Bangin tao yaon, patumtuman mo, amuin bukong mo rin pangadatan na suway mo sila, suway mo pasawon kanila in pangadatan marayaw. Biyat yung pagdawa. Kita uming kahalan sin, siyo naman yung dawahan mo. Mag-uno sila. Uning kahalan nila. Uno sila ito. Muslimun at tawakan, bukon Muslim. Bang bukon Muslim, ipatarang mo kanila, yung kahalakaan sila Islam. Taib, in dalil sin syurut am syabut kainat to o in dalil ta law sinallahu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Amat in dalil qul hadhihi sabili o ni mana sin qul hadhihi sabili ila Allah ta'ala imen sa qul hadhihi sabili ya Muhammad, baita Islamu indan ko. Imaksud sindan hindi, amunin sunat si Nabi SAW, amunin tariqa dan, amunin liyawayan niya. Kul hadi sabili, sabili, mana si sabili dan, ad'u ila basiratin, ad'u ila Allah, ad'u ila Allah, amoy nindahan ko law sinallahu ta'ala baytay sila ya Muhammad, amoy nindahan ko ad'u ila Allah, magda'wa ko karna sinallahu ta'ala ala basiratin. Uni mana si basira at ini Rasulullah SAW magpapasampay siya sinakama ala basira yaun siya aw na ilmu diarania. Nabi ito rin kita. Bakit ito magpasampay sinaaka, masuwi kita o diara ilmu. Dan maksud sina ilmu rin yamun basira, naruain talagyan ini. Suway siya miya maka din ilmu asara. Imaksud sina ilmu rin damikyan, amuin kaya nga taming kahalan sin, da'wahan mo. Demikian lamun dengan ilmu itu in tariqah dan sin hasupay kahasil si maksudmu biyaon nagpasag to iko sinakama Islam kanila unin da na supaya tumayma sila sinakama sa so, to kay ngatan okay na in ilm amoin sakop sin ilmu ini into para kala in syara so imo kay ngatan in akama Islam bago pasampay iman kay ngatan may kahalan sin da'wahan mo. Iwan kay ingatan mo bang bedi ning katayma nila si maksud. Sin da'wa mo yaon. Nagpasampay ko sinakama, bedi ning katayma nila sinakama. Okay na? Kita mo na yan. Ang kanin muallif rahimahullah, in muallif amoin tagbakto sing kitab Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Imian siya idza ta'allamta thumma 'amilta wajaba 'alayka an tasir ala ma kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bago kay ingatan na. Magko na kaingat na, nakapangadji na kaw. Us piangadji nahinang mo na bang uning kay pangadjian mo kay anggawtaan mo na. Unin wajib kay mo, in wajib kay mo suway na kaw murul halimpa si Nabi sallallahu alaihi wasallam iwan si mga sahabat niya. Lalu sin Allah Ta'ala, lalu niya, Qul hadi sabili, ad'u ila Allah ala basiratin, ana wa man ittaba'ani. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, in siya, hus nilang dia, kay, in Nabi, iwan si mga sahabat, hus nila lang ta, kay ngatarin agama, kaya hanggaw taan nila na, diak na sila sin Allah Ta'ala, magpasampay, sin agama Islam. Nabiyan tura, magkaw na kaingat, nabiyaon, kita nyo kataan,
Jadi kita masing-masing nangaji. Bagi kita nakaingat, si pagpangat kaingatan na tunay sara. Bisa na kawan tiyo-tiyo dengan mga ilmu sinallahu ta'ala. Sa tanang paragbus na to na ginhawaran na to, wajib na kita pasampay. Bukod sa ating kaya wajiban, usong. Sambil bawa'i kaya wajiban. Bukod sa jabata bago, sambil maas-maas kaya wajiban na isa. Kaya tayo nyo, kaya wajiban magpasampay inta ka ilmu. Ini kaupat, ding ha amoy mas'ala, ikaw pat amin mas'ala as-sabru 'ala al-adafihi. Aun lakaw ulong ta, aun lakaw ilmu, nakapangadji nakaw. Sayat ta kihanggaw ta mo lain. Kaya pangadjian mo. Iban nakapagdakwa nakaw, nakapagpasampay nakaw sin akamasin kaya pangadjian mo. Ini ka upat. Insuway ko magsabar. Hawak to ko nagpasampay sin akama. Sabab pagpasampay sin akama bukod para kala siwi-siwi. Pagpasampay sin akama bukod para kala amin gaan-gaan. So, pagpasampay sin akama, hindi ara mo akama. Nasuway mo ta mo parang pikilan mo. Pagka hindi ara mo akama, in mataod panukas kay mo. Mataod dulo, panukas. Mataod problema. Insong mo ipaglanggal bang uno, akama hindi ara mo. Kaya diyan mo, akama hindi ara mo, nasuway aun ka sa bar mo, sa may matao di magsusungkay mo panukas. Na yung pagsabar, kung yung pagyaman pagsabar, yung pagsabar, amo rin, ini hamsun nas ala asya wa anasya. At inasuway mo, amo yun, at yung ma'aruf din pagtakot pagsabar. Pagtahan, singgin hawaran, hakatahan para kala. Aw nagparugal kay mo, kaya agutan mo siya, ay tahanan mo. Di mo siya bausun. Bilang ito pagsabar. Aw nang gusta kay mo, nang gura-gura kay mo, kaya mo siya biyaos, bilang ito pagsabar. Kaya din mo. Hanggang Imam Ibn Qayyim rahimahullah, biya kini pagsabar nagtu. Ibn Qayyim biya kini magsabar pila nagtu. Pagsabar lang Ibn Qayyim panagna amoy bakit si pagsabar as-sabru ala ta'atillah hatta tuadda. Pagsabar pagtaat pa Allah, as-sabru ala ta'atillah hatta tuadda. Gini siya si pagsabar. Siya ba Ibn Qayyim? Tuwing taon niya. Palagnaan as-sabru ala ta'atillah hatta tuadda. Sabaran pagtaat pa Allah sambil mauusin pagtunay mo yaon. Kain na, nagsambayang kita sahih. Nagsambayang kita ulo sambayang. Sambayang pila. Sambayang ulo. Sambayang maghrib sahih. Taib, sambayang maghrib. Naguno kita, unin hilang ta panagnaan, nagbasa kita sin baranta. Bisan pwede lagot sin. Bisan pa mo di kita waya mabasa. Saan kita magbasa? Sa wajibin, mag-ail. Okay na? Lamig yan, timindog kita, mga 5 minit. Bisan pa kita malisulong na tumindog, saan na kita timindog? Sa umita? Pagtaat. Na inihinang dito, pagsabar, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamig yan, sambayang pajar. Sambayang pajar, kamauhan, intao, makaru. Sahih? Saat bawaya pa kumatu. Na asawab sim pagsabar mo pa Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-akad mo kaniya. Saan ako timindog? Saan ako nagbasa si baran mo? Nag-ail? Yato kung mamasjid si mambahayang usang pabirin karo mo. Inyo ito pagsabar pagtaat pa Allah ta'ala. Damik yan pagpuasa. Ang tao di paghapdiyon. Paghapdiyon na ko bin Saud. Katang kita ng paghapdiyon pagpuasa. Sahih. Sa law sila Allah ta'ala dengan mga wajib kaniyo insuway ko magtangka puas lang ta puas ni magsahul sa upat sambil pakain
Sabil pa maghrib. So ikaw magtangka, di ko magkaw, di ko mag-inom. Misal pa may inabdi mo, nanglulukan na kau, kay walang pamidpiran pa. Sana siya sumabar. Yung pagsabar to pagsabar hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung panagnaan ginisan si pagsabar. Irikaro ginisan niya, asabru an ma'siyatillah hatta yujtanab. Pagsabar hapag maksiat pa Allah ta'ala. Alaw sin bahasa, masarap ang bawal. Sahih? Masarap lang ng bawal. La, in bawal amoy masarap yan, tusuy mo sabaran. Sabab na ita, yan kung sinallahu ta'ala huminang kaniya. Hindi sumambahayang. Hindi magsambayang, amoy, hindi ko sumambayang bukon ka to. Sabat siya, amoy di ko tumindo, mayroon hinakon mo, magkulang na sadya. Ang kaya maraming parasaan nila biyado, sahih? Bisan pa waktu na, yaw na sila nagkukulang. Inya tumaksiyat. Dalihan ko sila Allah Ta'ala, hindi ko pa hinangon si biyad to. Nasuy mo ito di hinangon. Sahih? Ingkay man na amoy mga tauyan, amoy mga kulangin pag-iman, yaon sila himinang sin para kala, lihangan sila Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Layaw ko sumingon. Sabari. Sabab may ito yung pagsabar hapag maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala inya tulamon siya rin hama ginisan si pagsabar. Di uman jari singura ni mga tao amin kulang yung pag-iman sabab may ita liang ko sintom Rabbul Alamin. Ayaw ko. Ayaw. Okay na? Nabang matuway roon sila singuran yakat mo yung kawan si Tuhan mo Rabbul Alamin nakapagsabar kau haliangan kay mo sin Allah Ta'ala. So kaya sabar mo yung dua ginis ini karo ginisan sin pagsabar. Ini katok ka ginisan si pagsabar amuna in pagsabar hakatan kadar sin Allah Ta'ala. Awan pakadaran sin Rabbul Alamin katan tao magkamatay sahih? Usmin niya katan tao magkamatay. Taib nawapat inabuk na ka mga mahal ka kay mo, inabuk na ka mga kalasahan mo. Dengan mga wajib mo hinangon magsabar. Ang pagsabar, bukod yung pagsabar, amoy magantak na ko sinuubo. Magsuntok ko simbaran mo. In magbaka ko simbaran mo. Ang pakumihan ko magsabar. Asabru ay nasadmatul ula. In pagsabar, panagnaan ko dagpakansin kaminsanaan atau amoy pakadaran bukod mo karidaan. Suway ko magsabar magtuloy. Nalawain anak mo, nalawain maas mo, nalawain taimangod mo. Munal magpangis kita. Al-ainu tadma, wal qalbu yahzan. In mata magtangis. In pangatayan, maguling pangatayan, magsusa. Sa bukon lamod hasara, in magnagngag kau, in magkakinisan kau bukon. Hindi akte mo si Sara, pagsabar kau. Oo, tangis ka, mayroong problema. Sa bukulin tangis, amuin, pagtangis, amuin, biya, sari di, amuin, di ko mabaya sin malawak siya. Ingkay malang pag, di nga makataw tayo mo, wow, pabayta ko, miyatay. Nasawab yun, jawab niya, sawab si miyawot ni pakadaran niya. Makaso, may takulong na miyatay. Nasawab siya, pakadaran niya, miyatay siya. May takulong na nabiyan, ay, ikaw na tuwan. Nabiyan sa miyawot ng jangkaan niya. Kaya dan yun. Suway mo na katanan to pagsabaran. Ingkatan sin pakadaran sin Allah, suway mo pagsabaran. Intaw nagtaurayahan, nagkamiskinan. Inya to pakadaran sin Allah Ta'ala kaniya. Suway niya to sabaran. Okay na? Yan to lamo niya to rin pagsabar. Ingkahupuan, yung pagsabar na nabagi magto. Panagnaan, pagsabar, hapagtaat pa Allah, amo na itindog tayo, ikiyawajiban ka ito, magsabahayang, mag-ibadat, magpuasa. Hikatu, ay karwa, pagsabar. Dahil pagmaksiat pa ito Rabbul Alamin, layo aming katan yaram sin Allah, layo aming katan, hinang bukod marayaw, pagsabar.
Diha pagmaksiyat pa Allah Ta'ala. Hikatu pagsabar. Hakatan pakadaran sin Allah Ta'ala masakit. Hingkat sa batang kainan, katang kita niyo. Aon pakadaran marayaw, aon pakadaran masakit. Diha pakadaran masakit, ang mapatay masuka to sahih. Mapatay maasta, mapatay anak ta, mapatay tayo mamunta. Pakadaran. Ayaw ko ang mamungsin bukon karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Puas siyabot sin muallif rahimahullah inupat mas'ala amoy pagtuntut ilmu. Okay na? Kaya wajiban ka ito yung pagtuntut ilmu. In paghinang ha ilmu ay paghanggaw ta ilmu amoy kaya pangadyan ta. Salta pagdawa ha mga kaya pangadyan ta. Iwan pagsabar ha waktu kita nagdadawa in muallif rahimahullah si mabut siya dalil. Unin dalil niya? Suratul Asr. Long sin Allah, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. So, amot tin dalil sin siyabut si amot tin dalil sin upat mas'ala. Uni maana sin suratul Asr wal 'asri. Sapahan kulong sin Allah Ta'ala ha waktu. Innal insana lafi khusrin. Ingkatan manusia halaw siya kalugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Buat malingkan amoy wayron dana kalamudingat mga kalugian. Amoy deway na kalamudinga amon tawlusong tawlugi. Illa alladhina amanu. Mga sila nag-iiman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'amilus salihat, iwan si mga sila naghihinang marayaw, nagamal salih. Wa tawasaw bil haqq. Salta naguno sila. Ay wa tawasaw bil haqq, nagpasampay si kasunanan. Wa tawasaw bis sabr, iwan nagpasampay sin pagsabar. Nakita mo, amo tin dalil sin upat mas'alad sa mutakay. Na may tay pa suring di Mayta in muallif rahimahullah hawaktu niya laus biyta inupat para kala ito amon ilm al-amal paghanggaw ta ad-da'wa iwan pagsabar hawaktu na ito biyta kato biyta niya kita magtuy piyaurulan sin hadith piyaurulan sin dalil amon na suratul Asr. Beta magiging. Diha mga sababin muallif rahimahullah, mawaya niya kita patumtuman. Kita niyo katan. Sin inbiakatu ang panangadji suway kita magad hadalil. Hangkan nagpawa siya magtidalil. Mayta sabab biya sa pantun iyan kita. In kita niyo, in kamu suway ka mo makadadalil. Suway bang kita magkabtangan o magtidalil? Di kita man di magkabtangan wang mayroong dalil, mayroong basis ta. Sabab may tinakamat ta, amo na inin, ini karayawan ta. Amo ini nialkaan ta. Lamang ko, bulawan, before ko mamibulawan, o inangon mo, kiskisin mo na yan. Butangan mo asido. Supaya kay katan mo nulo. Inyong bulawan. Sa may tadi ko pabaya kalauhan. Kaya mo, lumag na ko dalil inyong bulawan. Nabiyat rin akama. In kahalgaan niya, lumag na ko dalil inya tuhunal. Nen muallif rahimahullah, hinangan kita misal. Hati niya biya ko iyan magbis sa rasmi ko dalil. Dan aun dalil in dalil magtibiyutan na amon suratul Asr. Atin upat mas'ala in dalil niya amon suratul Asr. Nakita mo na? Maka datu pangadyan din kaniya. Atin bang kita magkabtangan magbisara suya on dalil ta. Di kita magbisara mo mayroong dalil. Kaya timo na ko. Fahim tayo ikhwan? Fala yajuz dalik. Suya on dalil mo. Ini ka
sumuno ding mga makaatang paida hahinang si muallif may ta siya nagdalil magtoy in kita niyo asupaya hawakto kita amoy magpasampaya hatao damikian aw may nang tadalil may nang tadalil hati mga tao amin sulang kami taan ta sing dalil ayarin dalil lang kanda ko nagbisrabihan okay na ikhwan nah hati ning kamaksulan suwi na tud kita magad hadalil hindu ang kita si muallif rahimahullah bang kita magbisara suway magtuy paurulan sin dalil. Naam. Law Imam Syafi'i rahimahullah tungod siya amun sin dalil siya butakaina amun suratul asr. Law Imam Syafi'i qala Syafi'i rahimahullah law ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Law Imam Syafi'i rahimahullah atungod sin suratul asr amun siya butakaina bang sadjen Allah subhanahu wa ta'ala wayruun na siya nagpara hujjah nagpara amuin dalil marikatu buat malingkan in surah amun asar na siya butakain na ito mamarahin na kato kita mo mamarahin na hati na in suratul asar mamarahin na may ilang hujjah may ilang dalil sing kita niyo hasupaya kita niyo makapag mangadji hasupaya kita niyo makapaghinang sing pangadjian na to iwan magdawa iwan magsabar may nga to dalil na to dakula in suratul asr ang Quran katad sing Quran yaon dalil siya dalil sa in suratul asr hambuk-buk dayaon manjeri siya may nang dalil mahinang na tinupat para kala ito okay na law Imam Bukhari babu qala al-Bukhari rahimahullah babul ilm qabla al-qawli wal amal. Nah. Imam Bukhari aun hilang niya biutangan niya bab in kitab niya Sahih al-Bukhari biutangan niya niya bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Artinya in ilmu maka una siya ding haulo ding hakabtangan iwan kakahinang. Hadi ni hari pa ko makahinang suway mo kay ingatan bang inangon mo iwan bisarahon. Tayyib. Habiyaon nagsambahayan kita. Sahih. Nasuway mo kay ingatan ta pwede pagsambahayan mo na. Ari pa kita makahinang kaniya. Hati ni pagsambahayan aun pagwudu. Okay na? Aun pag sujud aun suwatu kay ingatan mo na. Daramik yan haululu para kala atungod si pagkakama suway na makaunin ilmu hari pa ko makahinang si kakahinang yaon suway mo na kay ingatan kakahinang yaon okay na hapag puasa suway kay ingatan hari pa kita mamuasa kay ingatan tabi din ulo naman makawa tala puasa okay na iwan ulo naman in wajib puasa. So ito kayo natanda, hari pa kita makapaghilang sininang yaon. Okay na? Lah. Ang kanin majikaan galing para kalain. In ilmu, makahuna katan kakahinang. Iwan katan kabtangan. Sa mabita, law sinallahu ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'alam, dalil, dalil. Sin suway makaunin ilmu ding haulo ding hakabtangan iman kakahinang fa'alam annahu la ilaha illallah ingata law sinallahu no ingata annahu la ilaha illallah first iyan kayo mo sinallah ingat kau sino no la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik kita first panagnaan iyang kayo suway ko paingaton na muna hari pa ko makahinang hari pa ko makapangayo ampun ingat na ko sila ilaha illallah biara ko iyan
Hari pa ko makahinang, hari pa ko makahinang, makakabtang, sin mawaya mo kabtangon, di mawaya mo hinangon, ingatan na in ilmu. Ingat na ako. Pangadji na ako. Pangadji na kita. May tayad, supaya inihinang ta, kurig. Sabab may ta, di man jari huminang, bangwayron panghati ta. Bag kita himinag, sigkakahinang mayroong panghati ta, mayroong pagbidante man si Nasrani. Yung mga Nasrani, Christian, tiyawag sila sinallahu ta'ala ang Quran, dalun, nalalaw sa mabita, sila, himinang sila, sigkakahinang, mayroon nila, kayatan. Mayroong panghati nila. Hanggang lang sinallahu kanila, dalun, nalalaw sa mabita, himinang sila, sigkakahinang, mayroong panghati nila. Lawag kita, himilang sino mayroon panghati. Himilang kita sigkakay na mayroon panghati ta. Pero pagbidati man sila. Hanggang inkiwajiban ka to, at inwajib ka to, umingat na kita, hari pa kita makahinang, hari pa kita makabisara. Apa yan? Ang di ka makatutay mo oran, hadahumullah. Mamisara na si pag-aakama. Ang pamangadji, Allah musta'an. Aun ba, mamisara di sinakama, mayroon panghati akama. Pangalan din akama ini, biya si mga maglito sa jaista. Tawi ala kuman, magdakang usat biya, buko biya tinakama. Buko inakama sila, amoy biya kita. Magtawag ka dyan pa sa hero. Ang mga amoy, wajib yung umiyat ito inakamay Islam. Inakamay Islam, magpatumtum kwa tao. Baitaan mo sila sin harami man sin halal. Baitaan mo sila sin ikasud nila sulga, iwan ikasud nila padarka. Okay na? Bangoy roon mo sila, bangamin pasaran mo sila atau bang amin hinduan mo sila sin bukod bunal, namalong sila. Nah, so amoyat tinuno, amoyat tinakam Islam. Iban amoyat tin pagdakwah pa Allah Subhanahu wa taala. Iban bihat tin pagsabar pa hadawalat. Okay na? Hangkan magkita magdakwah, magsabar, magkita magdakwah. Suwaya kay ikhlas, dawik ya magkita magsabar. Suwaya tuud waktu kita magdakwah, suwaya kita magsabar. Okay na ito, ikhwan? Taib, insyaAllah ta'ala, next week, biidnillah, kauna to in masailu thalatha. InsyaAllah. O pangasubo niyo? Pangasubo? Taib. Nagtabi hadha al-qadar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما باقي جواب دقائق طيب خلاص